Slavo Reis, gelo doza Filistînê ji doza miletê Kurd pîroztir e. Belê hinek kes wiha bawer dikin, em dibînin ku li Kurdistanê jî ji bo wan meş û mîtîngan dardixin, lê belê ji bo doza miletê Kurd tiştekî bi vî rengî nakin, yani îslamgerên me li Kurdistanê. Kesên ku vê îddiayê dikin ku doza Filistînê ji doza miletê Kurd pîroztir e yan jî wacibtir e, bila alimên xwe yên herî mezin bînin. Em vê meseleyê biaxivin. Em ê îsbat bikin ku ew di vê meselê de neheqin. Alimên wan ên herî mezin bila werin, em ê wan mehkûm bikin û ew jî dê mecbûr bimînin teslîm bibin. Çünkü tişek vî rengî tune, yani di vî dînî da, di İslamê da. Belê em hinek ser delîlên wan biaxivin û em amade ne kî dixwaze bila wer em ser vê meselê biaxivin. Dibên çi yani ji bo pîroztirbûna wê yan jî em bêjin wacibtirbûna wê çi dibêjin? Ya yekem dibêjin Mescîdul Eqsa qibleya me ya pêşîn e. Em bêjin belê rast e Mescîdul Eqsa di pêşiya Keebeyê de qible bû ji bo misilmanan. Ya duyem dibên Mescîdul Eqsa di Qur'anê de û di hedîsan de besa wê hatiye kirin. Bes em bêjin bereket û fezilet û xêra wê hatiye kirin. Rast e. Em bêjin di ayetekî de dibê El Mescid El Eqsa ellezî barekna hewlehu. Dibê me derdora wê pîroz kir, bimbarek kir yan jî bi bereket kir. Ya Mescîdul Eqsayê. û her wisa gelek hedîs hene di derbarê xêr û bereket û fezîleta Mescîdul Eqsayê de. Ev jî rastiyek e. Lê belê şaşiya wan ev e. Ev tiştên hanê nabine delîl ji bo têkoşana Qudsê yan jî Filistînê yan jî Mescîdul Eqsayê. Ev pozisyona dînî ya em bêjin Mescîdul Eqsa ji xwe di zamanê pêxember de jî hebîne wisa. Ev ayet û hedîs di zamanê pêxember de jî hebîn mesela. Pêxember çima ev pozisyona dînî nekir delîl ji bo ku herin Qudsê bistînin. Di zamanê wan de jî dibin em bêjin serweriya kafiran da bîne wisa. Pêxember çima negot ev qibleya me ya pêşîn e, Xwedê besa em bêjin wê derê kiriye di ayetê da, ji xwe pêxember bi xwe digotinên xwe de em bêjin bes dike. Çima nekir delîl ji bo ku biçin Qudsê ji wan bistînin? Tişek wiha tune em bêjin di siyera pêxember da, di jiyana pêxember da, yên di hedîsan da tişek vî rengî tune ye mesela. Hedîsek ne sahîh heye di Taberanî da, ew jî bersa vê tiştê nake. Dibe wê Quds yani were fetih kirin. Duya hedîsê da, hedîs ne sahîh he, sahîh be jî tiştek navare çünkü nabî herin bistînin fetih bikin. Yani em bêjin ji bo sibarojê zanyariyekî mesela dibêje yani hedîsî ne sahîh he. Werhasıl yani istidlalek bi vî ewê tune. Ev tiştek cuda ye, yani xêr û bereket û fezîleta em bêjin wê derê tiştek cuda ye. Ev mesele hanê têkoşana ji bo wê derê tiştek cuda ye. Usulul fiqh heye em bêjin kesên ku vî karî dizanin dê baş fêm bikin, yani usulen istidlalek wiha hûn nikarin bikin. Hûn nikarin ji van tiştan ji bo têkoşana Qudsê ji xwe re delîlan derbixin. Çünkü ev tiştê hanê tev zamanê pêxember de jî hebû û tiştek wiha hatiye kirin. Wextê ku em bêjin di zamanê sehebiyan da di zamanê Ömer bin Xettab da Quds hatiye em bêjin wergirtin, ew jî ne ji ber vê sedemê. Ji ber ku şerekî di navber em bêjin Bizansiyan û misilmanan de hebû û sedema şer jî misilman bi xwe nebûn yani. Em bêjin Xesaniyan, ew jî hevalbendek em bêjin Bizansiyanin, lê dan qasidekî pêxember kuştin, wisa şer de ez pê kir dirêj kir heta ku hata wê radeyê. Yani istidlalek wiha tune. Ew der xêr û bereketa wê dibin hukmraniya kê de dibe bila bibe misilman jî yan jî kafir, dîsa ji xwe xêr û bereketa wê heye yani. Wextê ku behsa xêr û bereketa wê hatiye kirin ji xwe dibin hukmraniya misilmanan de nebû yani. Eger hinek bêjin yani nexêr yan tiştê ku hatine gotin ji bo binbarekbûna wê derê, ji bo Kurdistanê jî heye di Qur'anê da. Di ayetekî de dibê Xwedê ji Nuh pêxember re dibê bêje Qul Rabbî enzilnî. Bêje Rabbê min, ya Rabbî min dane li ku derê munzelen mubareken li cihekî pîroz û mibarek, li cihekî bereket. Ew der ku dere di ayetek din da dibê westewet alel cûdiyî. Dibê keştiya Nuh pêxember li ser Cûdiyê rawestiya. Ciya Cûdî li Kurdistanê. Ewsa em hemman tiştê ji bo vê derê jî bêjin. Lê em nikarin bêjin. Ne ji bo wê derê Qudsê, ne ji bo Cûdiyê. Yani ji bo têkoşana vê derê ev nabine delîl. Ev kategoriyek cuda ye.
تکوشان جبو جهکی جبو ملتکی کاتگوری یک جداتره او چیه وصلبه ها لبه داری مسئله عدالت و ظلمه حقی و نحقیه نه پیروزه بمبارک برکت نه خیر او نابنه دلیل اصولا نابن دلیل کسی که اصول فقهی تصانش خود به مسئله فهم کن لما میگو بلا عالمین خواه هرمی عظیم بینن اما اثبات بکن یعنی شکو هاتنه مسألة عدالة والظلمة حقيقة حقيقية اگر مسألة وبه ام بقاسي نفوسا فلسطيني هاتنا كشتن ام جي نفوسا ما زيادة تر ندر بدر كرن مالك ماتيا ميرات كرن تشتكي ماتنا ام بيجن واصولا ديستا واجب ما شكونا دست بيت كش در دورا مداش نيزيكي مدا يعني واجب ما اف داره كردستانه نه جهكي دن نه جهكي واكي فلسطيني يعني جهكي دن يعني ام جوان من دسترن روشا ما جوان خراب ترش خو يعني او الدنيا ده واقع ديتيه كو وان جبو ما فلسطينيان ما شكل دار خستيه ميتين دار خستيه يعني ام نابجن شمال دار ناخن لان ناكن شخوا او فيا كي ناكن يعني جبو خاطر ما جبو بندستيا ما نوبر خو تركيا و ايران و عراق و سوريا جي مثلا خراب ناكن نوبر مزاف خوش جبو علي كاريا وان بكن و هر وكي دن كاس نابجا ياو اف ناب يعني او بخوا نابجن اف سردستن اف ظالمن و صاب ام دجاتيا وان بكن جبو خاطر كردان ام وان بروتستو بكن نابجن اتشمال و هیویه کو کرد را بن ویا کی بکن مثلا جبوان گاوا کو کرد نکنجی یا اون فاشیستن یا اون نجات پرستن یا اون فلان بیوانن یا صبح چمدش فلسطینی را نابجی هم نجات پرستن هم به ترکیه را به ایران را به سوریه را به عراق را تخبتن مثلا واجبه کی می وها تنه دینه تشتکی به رنگی تنه افش کداته اف جبر جهالت دینی دی یعنی مانیپولاسیون هانه چما بسرد که جبر که ملت دوار دینی در جاهله ملت وقتی که ادبیم گله که نوع اسلام گیرن دو سیدا و مالا و عالم و روشنبیر او جیته دا دوی وارده نکارن جهب جدا بکن وان کاتگوریا نکارن جهب جدا بکن یعنی ور حاصل ما چکر ما او پوزیسیونا پیروزا وی داره قد خستن پیشا کردستانه مجهوله را کر تشتک وصلا تنیه خیر و برکت و فضیلت دا وی داری ام بیجن عبادت دا وی داری و هر وکی دنیا مسجد الاقصی جداه اف مسئله که ام باست کن جدا تره دو مسئله جهب جدانه واجب ما دو زانتوی ملت کرده واجب ما الوی داری لکردستانیه نه الفلسطینی نه القدسی نه المسجد الاقصی هر کسک دوی برپرسیاری خواه بیک بینه برپرسیاری ما اف داره اسلام جمعرا وید بیجه کسی که ادعای که دنتکن بلا کرم که وارن ام با آوی که علمی بدلیل علمی عقلی و نقلی ام في مسئله نقاش بکن و ام بیدی جوی مسئله خلاص بن یا بلاش نوار رای مدار که به هر یعنی هر تم دوار دینی دا جمعرا وصا کرنه آستنگه یعنی اش کردان را گلک کردان بیاوید خابینه کسی که جهادید کن بلا کرم بکن ام با آخبن یعنی اشکال بر مدیا جد و اكو ناخذ البرمديه ام تقارن مثلا بيجن البشت مديا جباخ بن يعني ام نافخات جباخ بن لدفع مجار ور صافي كرن و ايدي مانيبيلاسيون الديني جنوا ملت كرد رابع وملت كرد باش بزام بكو اركيوي ديني واجبه وي ديني بربرسيريو وي ديني دوزا وي بخويه نه دوزاكتن صلاه رئيس